oroitzeko, oso importante. Herria un desastre absoluto. Ez dago ganas de trabajar, ez dago intensidad para policiala, eta ertzaintza, que yo lo vea. ¡Su útil! ¡Nera itzakona zarzateko, cojones! Como se dice en San Marcos 18, epígrafe 20, después de este nuevo amanecer, no se servían más calimuchos en el marrano. Será el fin de la juventud vasca. Ingenier daki, mi coronel! Eta beste gauza, multa jartzeko akasko porro, eta konstituzioan 30 artikulua lehen mostazan dago. Multa, cojones! Barkatu jauna, ez da lehen mordaza? Zer lekau, korrikan dago, baina, korrikan! Hemen gaude, desde Foro Monzón, plaza. Plaza eta enparantxa, berdina. Bai, berdin. Ongi. Eta handik aurrera, jarraitu ezkero, dago Ernai kalea. A ver, que no me pilla daukada. Ernai kalea eta Zurradero kalea ez dira karrika berbera. Paloak banatzeko kaleak. Que no me aclaro, por. Atento a todas las unidades. Código Rico Marrano. ¡Código Rico Marrano! ¡Vaya a ser de monte! Los peligros que le acechan en los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad. Ikusi duzu Espainiaren azkenengo gola? Eskaini ez da un fenomeno, macho. Eta galdera bat, zer da Herriko Marrano edo ditxoso den kode hori? Dagoen kasurik larriena. Txakurtxirula batek, bigarren errenkadan, doble filan, utzi du bere kotxea. Baina, zer de montre uste dute txakurtxirula hauek? Bizitza dela jauja. Ai, como sea de Ernai. Ay, qué cosa más grande. Parece que la egiten dizu arregula, orain? Zer, orain, pikoleto deitxe? Oraitxe dago nahi garrez lehertzen, ¡Ura, gaztau da! Tú, oiamos, ¿sabes? Máquina. Así, artista, tío, máquina, Bueno. Tira muti, atara idazu deneia, da zer jartzen duen, zure nanagirian. Zer jartzen du zure nanagirian? Va, si orgullo, pózalo. Ez, jartzen du Espainia jartzen du. Ni se digo. Zuk hori egin duzu. Mira, tío, coche, gente. Calimocho cerveza, buruan puti vuelta. Zera que tío, venga, japona, hombre, cojones. Zue bizirik polita bazaudete. Sí, doble fila. Honekin bukatzen dudanean ikusiko du zer den ona.